Mentang LUI ba kinong Krishan jong ka VBP Voice of the People Party kelawan baniyang akmat DC office. Namenta bansenran ya i Dr. Ricky Singkon. Ibadai kertong jong ka VBP lawan baniyang mentah ne LUI ba kinong Krishan keliyang ne akmat DC office. Namenta ban Krishan LUI ro bat kibahiyang asam. Kibahiyang asam jong i Dr. Ricky ilawan senran lang ne kibahiyang asam keliyang lang ne kumjuro. Kumjuro kino Krishan ro klayang lang ne namta namari ba Dr. Ricky Singkon la dabrong chupo namta ban file yakan nomination namta ban yakon yakan election MP ngit kamba halin ka jing file nomination ki kertong baro kin salaj ban pensai dak jong kinorem shaman kisnong gitaw kumjuro namta banrong syaki konstitusi ba ban pensai yakan orang jeki namatawan yakun yakan election MP Lok Sabha ngikerman ba kipay ba kin sarai yano banjit namata kan election MP Lok Sabha na Shillong constituency ngili ba kumba inoy lang presiden ilaong bandamwan ba ban Krishan ngili hangne pagyan tang kinen ngot kibon Krishan namta basendan yaw kertong jong ka VBP ina nak kinen ngot kibiyan hangne namar ba bandam pelaj ya kajing dehang kali ya ka sor Shillong nomor menta hak negasi and file mission langut kata kertong VBP Congress but UDP